I want the world to understand this. The people of Uganda, the population, did not start violence. I was not a soldier, I was an intellectual. Why did I become a soldier? I became a soldier to defend myself and my people against state-inspired violence. Intwari n'abanyabigwi barivukira mu gitondo cya tariki 15 z'ukwezi kwa Nzeri k'umwaka w'igihumbi 1944 inkuru yaramenyekanye mu rusisiro hakurya intungamo ya Uganda. Abanyabwoba barabutaha kuko rwose yavukanye imbuto yihariye, yabyawe n'umusirikare wakoreye igihugu cy'igihangange cy'Ubwongereza mu ngabo, ahabwa izina naryo rifite ibigwi n'amateka bikomoka kuri se umubyara. Ntawashidikanya rero yakuze afite inzozi zo kuba umurwanyi karundura, kandi koko byarabaye. Yashinze igisirikare gikomeye cyamugejeje ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi 1986. N'umunyapolitiki, umusirikare wabaye inyeshyamba, aka kanya ni perezida. Yoweri Kaguta Museveni mu gisirikare cya Uganda niwe ufite nimero ya mbere, Registry Officers 0001. General Yoweri Kaguta Museveni nibyo yabaye perezida, ariko hari abasirikare bamufashije tactique zose na technique byose yakoresheje, maze bahabwa nimero zibaranga mu gisirikare. Nabibabwiye Yoweri Kaguta Museveni afite 0001. None se ubundi byatangiye ryari? Ikaze muri the episode First Army Numbers, nimero z'abasirikare bari imbere mu rugamba rwo kubohora Uganda rwizwe Uganda Bush War. Tuzajya tubagezaho umwe ku wundi n'inshingano ze muri urwo rugamba. Ikaze kuri mwese. Uyu munsi wompiraho n'umugabo wihariye ukwe muri Uganda ni Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ubundi amazina yitwa Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa. Yavutse tariki 15 z'ukwezi kwa 9 k'umwaka w'igihumbi 1944. Avukira hitwa Ntungamo mu hahoze ari mu bwami bwa Mpororo. Muri ibi bihe Museveni avuka Uganda ari mu bukoloni bw'Abongereza. Museveni yavutse mu muryango w'umworozi w'igitangaza muri ibyo bihe, wanabaye umusirikare w'igisirikare cy'Abongereza, King's African Rifle cyangwa se KAR. Muze Amos Kaguta yamubyaranye na Esther Kokundeka Nganzi. Amazina y'ababyeyi be Museveni yakomezanyije ubuzima bwe bwakurikiyeho, kuko nk'ubwo izina rya Kaguta ryase umubyara we niryo yiswe, naho Kokundeka rya nyina. Museveni yarihaye umukobwa we wa kabiri witwa Patience. Aba babyeyi ba Yoweri Kaguta Museveni babashije kubona azamuka agira no kugasongera ko gutegeka Uganda ariko ubutegetsi, kuko nk'ubwo nyina umubyara Esther Kokundeka Nganzi yitabye Imana mu mwaka wa 2001 afite imyaka 83 y'amavuko. Ku rundi ruhande se umubyara Muze Amos Kaguta yitabye Imana mu mwaka wa 2013 afite imyaka 97 y'amavuko. Uyu musaza mu myaka 97 yabayeho 27 yose yimaze ari se wa perezida wa Uganda. Izina rya Museveni se Amos Kaguta yari muhaye kubera ubuzima yabayemo mu gisirikare muri batayo ya 7 y'igisirikare cy'abakoloni b'Abongereza, ngo kubera ko mu gihe Museveni yavukaga benshi bo mu muryango we bamwita Museveni bisobanuye uwa 7. Yoweri Kaguta Museveni yize mu mashuri abanza cya Matare Elementary School, akomereza mu mashuri yisumbuye arimo Mbarara High School ndetse na Ntale School. Yoweri Kaguta Museveni yize muri iryo shuri nyuma y'imyaka 6 gusa ritangiye hagati y'umwaka w'igihumbi 1962 n'igihumbi 1966. Aya mashuri mvuze haruguru ha mu biganiro bitamuzajya mwumvamo abandi bagabo bagize uruhare mu ntambara yo gukura Idi Amin Dada ku butegetsi, bafatanyije na Museveni kuva bakiri bato kugeza umupango wabo ugezweho. Rero Yoweri Kaguta Museveni arangije muri iri shuri rya Ntare School, yerekeje muri kaminuza Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Aha i Dar es Salaam Museveni akihagera yabanje kwiga amategeko mu mwaka wa mbere, nyuma mu myaka 2 yari kurikiyeho cyangwa se isigaye yese ahindura ajya kwiga ibijyanye n'ubukungu ndetse n'ubumenyi mu bya politiki. Ayirangizamo mu mwaka w'igihumbi 1970 afite impamyabumenyi y'igiciro cya kabiri cya kaminuza. Iyi kaminuza yizemo kuva mu mwaka w'igihumbi 1967 kugeza mu mwaka w'igihumbi 1970. Yiga muri iri shuri Kaguta Museveni niho urugendo rwe rwa politiki rwatangiriye. Mu gitabo cye yanditse cyitwa Sowing the Mustard Seed, avuga ko ku munsi wa mbere muri kaminuza Dar es Salaam umwarimu yasabye abanyeshuri guhaguruka bakivuga imbere ya bagenzi babo, maze umwarimu ageze kuri Yoweri Kaguta Museveni wari wicaye inyuma y'abandi bose nawe arivuga. Yaragize ati, nitwa Yoweri Museveni wo mu Rwanda. Maze ngo bamwe mu banyeshuri bari mu ishuri b'Abagande baratungurwa no kumva yise umunyarwanda, nyamara bazi ko ari umuganda ukomoka Ankole, ariko kuko bari bazi ko ari umusore ukunda gutebya no gutungurana ibi bizwi nka prank, baraceceka baryumaho ahubwo bagasekera mu bipfunsi. Aha nyine birumvikana nk'umuntu utari woroshye mu bihe bye. Yabivuze atari koko ari umunyarwanda, ahubwo yagira ngo yisekereze bagenzi be kandi koko byaramuhiriye. Aha rero niho bamwe bajya bakuririza bakavuga ngo Museveni n'umunyarwanda.
ariko guhera kumwe na General Juvenal Habyarimana wabaye perezida w'u Rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi 1973 kugeza mu mwaka w'igihumbi 1994, Museveni yabibwiye abanyarwanda rwose ko we atari umunyarwanda. The song is in effect an expression of hope by an exhausted generation that years of discord may at last be over. Mu mwaka we wa kabiri Museveni akiri muri kaminuza Dar es Salaam mu kwezi kwa Nzeri k'umwaka w'igihumbi 1968 yagiye gusura inkambi z'umutwe w'abarwanyi ba Frelimo mu gihugu cya Mozambique. Agezeyo akunda cyane intego abo barwanyi ba Frelimo bari bafite. Nsubiye muri rya shuri ry'i Dar es Salaam, Museveni yihuje n'abandi banyeshuri bashinga itsinda ry'abanyeshuri bari bahuje ibitekerezo bijyanye no kubohora Afurika mu mpinduramatwara zari zigezweho za gisosiyaliste muri ibyo bihe. Iri tsinda ryatangijwe n'aba banyeshuri ryitwaga University Student African Revolutionary Front, ryashinzwe mu mwaka w'igihumbi 1967 ndetse mu nyandiko nyinshi zivuga ko Yoweri Kaguta Museveni ari nawe ubwe warishinze. Yaritegetse imyaka yose yabaye muri iyi kaminuza Dar es Salaam kuko yatowe na bagenzi be bari muri iyi kaminuza bari no muri iryo huriro bakomoka mu bihugu bitandukanye birimo igihugu cya Kenya, igihugu cya Zambia, igihugu cya Malawi, igihugu cya Zimbabwe, igihugu cya Ethiopia, igihugu cya Sudan, Tanzania ndetse na Uganda n'ibindi bihugu bitandukanye, kugira ngo bashe byibura kumva uruhare iri huriro ryagize mu bagabo amateka afite mu bihugu byabo mu bijyanye n'intambara. Ushobora kandi kuba uzi umugabo witwa John Garang. Uyu icyo wamenyaho nuko ari we wayoboye abaturage bo muri Sudani y'Epfo mu ntambara yabo yo gushaka ubwigenge bw'iki gihugu, kubera ko John Garang nawe yaribayemo mu gihe cya Yoweri Kaguta Museveni. Muri ibyo bihe iri shami rya University Students African Revolutionary Front ryari rifitanye imikoranire n'ubufatanye n'imitwe itandukanye iharaniraga kubohora ibihugu bitandukanye, by'umwihariko umutwe wa Frelimo wari ugamije kubohora igihugu cya Mozambique. Ndetse mu bufatanye buhambaye bw'iri huriro na Frelimo byatumye bamwe mu bari bagize uyu muryango babona imyitozo ya gisirikare. Murabyibuka ko na Museveni yagiye kubasura mu mwaka w'igihumbi 1969. Museveni yagiye gusura kaminuza ya Makerere mu gihugu cya Uganda, agiye kuvuga mu nama igamije kwibohora muri Afurika, ariko agenda nk'umunyeshuri wa kaminuza Dar es Salaam. Mu mbwirwaruhame yabwiye abanyeshuri muri kaminuza ya Makerere ko uburyo bwonyine bwatuma kwibohora kugerwaho inzira yonyine ari intambara. Impamvu y'iyi mbwirwaruhame nuko Museveni yaracengewe n'amatwara y'umutwe wa Frelimo muri Mozambique. Mu mwaka w'igihumbi 1970 Museveni yaje gufatwa n'indwara ajya kwivuriza mu burasirazuba bwo hagati mu gihugu cya Oman. Aravurwa amaze gukira agaruka i Dar es Salaam muri Tanzania. Maze mu kwezi kwa Werurwe muri uwo mwaka w'igihumbi 1970 asoje amasomo yagarutse mu gihugu cya Uganda, ahita atangira inzira yo gushakisha akazi nk'abandi bose nyine baba barangije kaminuza bakabanza kuba abashomeri. Tukiri mu mwaka w'igihumbi 1970 Museveni yaje kubona akazi muri Uganda akora muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda. Ubwo bigeze mu kwezi kwa Kanama ku mwaka w'igihumbi 1970 nibwo Museveni yahuye na Perezida Milton Obote, aramwishimira cyane bituma amujyana gukorera mu biro bya Perezida i Kampala. Yese ajya gukora mu ishami rishinzwe ubutasi n'iperereza. Icyo gihe ryari rikuriwe na Picho Ali. Museveni yakoranaga n'abandi bagabo barimo Wilson Okwenje waje nyuma kugirwa minisitiri w'imirimo rusange n'ibikorwa by'inama y'abaminisitiri mu gihugu cya Uganda. Ariko mu by'ukuri ubutasi muri rusange ku rwego rw'igihugu bwari bukuruwe n'umugabo witwa Milton Obote Naftali Akena Adoko. Museveni nubwo yari kumwe na bagenzi be mu butasi yabaga ari umuntu ucecetse cyane, abona nta muntu wo kwizerwa mu bo bakorana. Umuntu wenyine babashaga kuvugana nabwo bidakabije cyane yari Picho Ali. Museveni yakoze muri ibi biro kugeza tariki ya 25 z'ukwezi kwa Mutarama mu mwaka w'igihumbi 1971 ubwo habagaho kudeta Milton Obote agahirikwa. Birumvikana neza mu mwaka w'igihumbi 1971 muri Uganda hari habaye impinduka mu butegetsi. Idi Amin Dada ahiritse ubutegetsi bwa Milton Obote muri uko kwa mbere ku mwaka w'igihumbi 1971. Aha rero sasa kari kabaye kuza ku butegetsi kwa Amin Dada byatumye abagande benshi bicwa abandi barahunga. Ryo Yoweri Kaguta Museveni nawe nuko yaje kwisanga abaye impunzi asubira kuba mu gihugu cya Tanzania. Icyo gihe mu bihe bitari byoroshye kuri Yoweri Kaguta Museveni yisanze abaye mwarimu, aho yagiye kwigisha mu ishuri rya Moshi Cooperative College mu gihugu cya Tanzania. Yoweri Kaguta Museveni nk'umuntu wari warabaye mu mahuriro n'amatsinda aharanira ibitekerezo by'impinduramatwara za gisosiyaliste muri Afurika, yese afite umugambi wo gukora ibishoboka byose akabohora Uganda. Nuko mu mwaka w'igihumbi 1972 Yoweri Kaguta Museveni yagize uruhare mu gitero cyo kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Idi Amin Dada, ariko ryagenze nabi cyane ku buryo byatumye batsindwa bikomeye. Ako kanya urugendo rutangiye kandi akomeje guhatana kuko isomo yari aribonye nyuma y'ahanga Yoweri Kaguta Museveni ku mugaragaro mu ntangiriro z'umwaka w'igihumbi 1973 yashinze umutwe ufite iyo nshingano yo kubohora igihugu cya Uganda yise Front for National Salvation cyangwa se FRONASA.
uyu mutwe wari ugamije kubohora Uganda wuhurijemo urubyiruko rutandukanye rwavuye imihanda yose, cyane cyane abanya-Uganda ndetse n'abanya-Tanzania. Uyu mutwe wa Fronasa wakoreye muri Tanzania igihe kirekire, uzana benshi bawugana, aho yinjije urubyiruko rurimo General Salim Musare, ubundi usanzwe ari murumuna we, uyu amazina yitwa Kalebu Akandwanaho, ndetse Yoweri Kaguta Museveni yinjije mu gisirikare umunyarwanda Lt Major General Fred Gisa Rwigema, ufite nimero ya Registry Officers 0015 muri Fronasa ndetse na NRA. Ni mu gihe akurikirana na General Salim Musare ufite nimero ya Registry Officers 0016, nawe yabaye muri Fronasa na NRA. Yoweri Kaguta Museveni ari muri Tanzania mu mwaka w'igihumbi 1973, yaje gushakana n'umugore we Jeannette Kataha Kainembabazi Museveni. Mu mwaka akurikiyeho hari tariki ya 24 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi 1974, nibwo yabyaranye n'uyu mugore umuhungu we wa mbere General Muhoozi Kainerugaba. Muri Tanzania Museveni yahabaye igihe n'ubundi atekereza kuzabohora Uganda. Imbarutso idasanzwe ku rugamba karahutaka kuri Idi Amin Dada rwatangiye ubwo uyu Idi Amin Dada yabaga nka cya gisiga cy'urwara rurerure kimenye inda, maze mu gitondo cya kare arikora yikoza akatsi k'ubugabo. Mu kwezi k'Ukwakira k'umwaka w'igihumbi 1978, Idi Amin Dada atangiza intambara ku gihugu cya Tanzania ngo ashaka kwigarurira ubutaka bwayo mu bice by'amajyaruguru ya Tanzania mu ntara ya Akagera. Icyo yarakoze ntiyarakiza, ariko bisa nko kwiterereza inzuki n'amavubi, maze Muzehe Kambarage Julius Nyerere wayoboraga Tanzania yese afata umwanzuro wo kwihaniza Idi Amin Dada, amunyatura akanyafu koko nta mbabazi. Julius Kambarage Nyerere yahamagaje igisirikare cye cya Tanzania ndetse anahamagaza imitwe y'abanya-Uganda abahuriza hamwe kugira ngo barwanye Idi Amin Dada. Aha Museveni yarabonye amaboko n'uburyo bwo gutunganya utuntu twe mu buryo bishakaga. Intambara yo kurwanya Idi Amin Dada no kumusubiza inyuma yatangiye mu kwezi kwa 12 k'umwaka w'igihumbi 1978, aho abarwanyi ba Fronasa ba Museveni bari mu bafatanyije n'ingabo za Tanzania bahangana n'ingabo za Idi Amin Dada. Itsinda ry'ingabo za Tanzania n'abarwanyi ba Fronasa Yoweri Kaguta Museveni yari iyobowe n'umusirikare wa Tanzania Silas Mayunga. Abarwanyi ba Fronasa bari kumwe n'igisirikare cya Tanzania barwanye mu bice bitandukanye, ndetse Yoweri Kaguta Museveni ubwo yarwanye mu bitero byo gufata ibice bya Mbarara n'ibindi bice by'uburengerazuba bwa Uganda. Yoweri Kaguta Museveni yagize uruhare ruhambaye mu kurema impuzamitwe yarwanyije ubutegetsi bwa Idi Amin Dada yiswe Uganda National Liberation Front cyangwa se UNLF. Yashinzwe mu nama yateraniye mu mujyi wa Moshi wo mu majyaruguru ya Tanzania, mu nama yiswe Moshi Conference kuva ku itariki 26 kugeza ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi 1979. Iri huriro ryarimo imitwe irenga 28. Iyi mpuzamitwe ya UNLF yatoye Yusufu Rure ngo abe umuyobozi wayo, ndetse byahise binamuha ubushobozi n'imbaraga byo gutegeka Uganda nyuma yaho ingabo za Tanzania n'imitwe bari bafatanyije bafataga ubutegetsi bwa Idi Amin Dada. Mu kwezi kwa kane k'umwaka w'igihumbi 1979, ubutegetsi bwa Idi Amin Dada buhiritswe. Yusufu Rure uyoboye UNLF yahise aba perezida w'inzibacyuho wa Uganda, maze Yoweri Kaguta Museveni ahita aba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ingabo, ndetse yari umuyobozi wungirije wa komisiyo ya gisirikari. Mu mwaka w'igihumbi 1980 Kaguta Museveni yashinze ishyaka ryitwa Uganda Patriotic Movement cyangwa se UPM, ndetse Kaguta ku ikarita y'iri shyaka yiyamamariza kuba perezida wa Uganda mu matora yo ku 15 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'igihumbi 1980, ariko atsindwa na Milton Obote. Nyuma y'amatora yo mu kwezi kwa 12 ku mwaka w'igihumbi 1980, uko tumvikana kwa Museveni na Obote kwareruye cyane, kuko Milton Obote n'ishyaka rya UPC ryahise ribona ubutegetsi. Museveni nawe utarabyishimiye hese ategura kwinjira mu rugamba rwo kubohora Uganda, akaka ubutegetsi Milton Obote. Yoweri Kaguta Museveni yari ufite ishyaka rya Uganda Patriotic Movement cyangwa se UPM, yese ashinga ishami rya gisirikare ry'iryo shyaka rye aryita Uganda Patriotic Army, ari ryo UPA. Nuko nguko itariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri k'umwaka w'igihumbi 1981, Yoweri Kaguta Museveni n'iri shami rye rya gisirikare rya Uganda Patriotic Army yese afata abagabo 40 barimo 26 nawe wa 27 bari bafite intwaro batangije intambara yiswe y'ishyamba. Muri aba bagabo 27 bari bafite intwaro batangije urugamba rwo kubohora Uganda bari kumwe na Yoweri Kaguta Museveni. Harimo abanyarwanda babiri barimo Paul Kagame na Lt Fred Gisa Rwigema. Uru rugamba rwa tariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri k'umwaka w'igihumbi 1981 ni igitero igisirikare cya UPA cyatangiriye ku gisirikare cya Kabamba. Aha noneho mu buryo bweruye Yoweri Kaguta Museveni yerekeje mu ntambara byeruye, ajya mu ishyamba rya Ruwero ahashinga ibirindiro bikomeye,
maze yubaka igisirikare cye mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na rimwe. Mu nzira ikomeye yo gukomeza urugamba rwo kubohora Uganda, Museveni yahuje imbaraga n'umugabo Yusuf Lule wari waregujwe ku butegetsi mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda, maze ashinga umutwe yise Uganda Freedom Fighters. Nawe arwanya ubutegetsi bwa Milton Obote. Mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na rimwe, Yoweri Kaguta Museveni mu ishyaka rya Uganda Patriotic Movement n'ishami rya gisirikare rya Uganda Patriotic Army yahuje imbaraga na Yusuf Lule n'umutwe witwaga Uganda Freedom Fighters, bashinga umutwe wa politiki wiswe National Resistance Movement cyangwa se NRM, wahise ugira ishami rya gisirikare rya National Resistance Army ariyo yamenyekanye nka NRA. Icyo gihe Yusuf Lule yabaye umuyobozi w'umutwe wa politiki, naho Yoweri Kaguta Museveni aba umugaba w'ingabo w'ishami rya gisirikare rya National Resistance Army. Icyo gihe rero mu myaka ine igisirikare cya NRA cyarwanye cyagabye ibitero ku ngabo za leta ya Milton Obote bimubana agaterera nzamba. Ibitero bya NRA bya General Kaguta byarihuse cyane, biba byinshi bigana impande zose, maze nawe atangira kubyerekeza ku murwa mukuru wa Kampala. Mu bitero byayobowe na murumuna we nababwiye General Salim Saleh biremereye byerekeje i Kampala, byarangiye tariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere k'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na gatandatu. Igisirikare cya NRA gitsinze intambara, umujyi wa Kampala urafatwa. Yoweri Kaguta Museveni mu bushobozi bwe bwo kuyobora intambara byarangiye ageze ku butegetsi mu gihugu cya Uganda. Mu ntambara yamaze imyaka 5, amaze gufata ubutegetsi rero yahise ahinduka perezida wa Uganda, anarahirira kuyitegeka, atangiza ubutegetsi bushya. Ariko ubwo urugamba ntirwari rurangiye, yakomeje guhangana n'abatarashakaga ubutegetsi bwe, barimo nk'imitwe y'abarwanyi bo mu majyaruguru ya Uganda baba Acholi ya Tito Okello, bagabye ibitero ku butegetsi bwa Museveni. Abo barwanyi kandi barimo umutwe wa Alice Lakwena ndetse n'umutwe wa Lord's Resistance Army ba Joseph Lao Kony. Uyu rero niwe musirikare ufite nomero 0001 wabaye muri Fronasa akaba no muri NRA. Uyu munsi aracyari perezida wa Uganda. Rero rwose ubutahanze abagezaho amateka ya Honorable Brigadier Elie Kategeya warwanye muri uru rugamba rwiswe Uganda Bush War nk'umusirikare ufite nimero ya 2 cyangwa se Registry Officers 0002 muri Fronasa na NRA. Nawe afite ibigwi bye kandi arihariye. Ndabashimiye cyane, tuzasubira ubutaha.